صدر مملکت آصف علی زرداری گشتہ افغان حکومت پاکستانی شہریان سرا ارش کنانا سرخ لکیر پار کتک پاکستان شہری دمگا نشانک جوڑ کنگے واسطہ افغان طالبان ڈرون اور شانی ترندی لفظائر جنی صدر زرداری گشتہ ناشرکار وسیل افغانستان قائم در قانونی حکومت یکشلوتی ذمہ داریاں چا فرار بھی گئے کراچی منگو پیر دمگ الیاس مسجد نزدیک تیز رفتار واٹر ٹینکر موٹر سائیکل ڈگ جتا چرشیا 5 سال چوک بیران جبکہ 100 مردم ٹپی بتک گنشون ردا ویلا بیران بیو کی مردم پجار حسن نامہ چبیتا مزن وزیر شہباز شریف مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناء اللہ گشتہ ایران ہیچ وڑی جاوراں مسلمانی ملک حاصل کے سعودی عرب نشانک جوڑ کنگ مبی آئی گشتک مزن وزیر شہباز شریف کو ایران صدر گپتران کو تئی درگتا سعودی عرب شتک امید جاور گیتر باں حکومت پیٹرولیم مصنوعات نہاد برقرار ایر کنگے فیصلہ کو تک پیٹرول ہائی سپیڈ ڈیزل انو کی نہاد آیو کی مدت واسطہ برقرار ایر کنگے جارانگ شنگ کو تک مزن وزیر کڈنی سرا پیٹرولیم ڈویژن نیم گچا جارانگ شنگ بتک SIFC اصلاحات و پالیسی بدولت پاکستان در ملکی ضربالہ ذخائر 4 سال بلند ترین سطح داں سربتا مشیر وزیر خزانہ ردا پاکستان کلی ضربالہ ذخائر 21.6 ارب ڈالر داں سربتگاں محکمہ موسمیات کراچی عید الفطر مہا ہور پیش گوشی کو تک محکمہ موسمیات ردا کراچی مروچی ہم موسم گرم و خشک پارہ 38 ڈگری سینٹی گریڈ محکمہ موسمیات ردا یکنوکی مغربی سسٹم ملک کا ہم اثر انداز بکا ISPR ردا پاکستان نیم گچا افغان طالبان خلاف کاروائی برچا ہیں 13 مارچ افغان طالبان پاکستان سر ڈرون اور شکتک ڈرون ادفدار سگا پیسر آبی سوک جوڑ کنک بیتگا CTD بنو ریجن لکی مروت شگائی دمگا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن شش ناشرکار کشک بیتک ناشرکارہ نگیش ترے کبکار ای آپریشن نیامہ فرار بیتگا ناشرکارہ نیگوارہ 4 کلاشن کوف 2 پستول 1 اشدستی بم و IED برآمد بیتگ انوگی عالمی دمگی جاورحال پیش نظر جامعہ بلوچستان انتظامیہ یونیورسٹی آئی درستی ضلع کیمپس تعلیمی و انتظامی چستویر عید تعطیل اگوگ 20 مارچ دام معطل دارے فیصلہ کو تک جارہ کردہ ای تاریخ پر تعلیمی و انتظامی امور حکومت بلوچستان کڈنی ردا واتر بندات کنک باں کراچی دمگ لانجی خرم آباد ملی رو کورنگی جتائیں دمگاں زمین چند مارک بتا زلزلہ پیما مرکز ردا زمین چند ترندی 4 جوہلا کی 10 کلومیٹر ریکڈ بتا زلزلہ پیما مرکز ردا زلزلہ مرکز کراچی جنوبہ 10 کلومیٹر زیر بتا تربت دمک گوگتانا یک جگیا آس لگی تک چرش سبا نزدیک اشتات کی 2 گاڑی سد کو گپر بتگا بلے اچوڑی جانی تامان نبیتا عراق دارالحکومت بغداد امریکی سفارتخانہ سرا میزائل ارش بتا اور شپت سیکیورٹی ہائی الرٹ کنک بتر عراقی کارندہ ارش تصدیق کو تک کچھ تک امریکی سفارتخانہ ہیلی پیڈ نزدیکا میزائل ارش کنک بتا ایران اسرائیل نیامہ جنگ پد ایران جامن پاکستانی وطن وادی سیز زمین روچی کے بڑھ جاہیں حکام ردا ایران تفتار و گبد رمدان بورڈر وسیل مروچی 168 مردم وطن واتر بیتگاں